Sungsuni manang dihamuakan amang boru nami keluarga besar Simanjuntak. Gabi Khususnya di pinompar rina boru nami Opu Manuel Boru. Dison rodo kami tulang nasya pun apa sugi. Molope diso kami molutum so apalala renta sudah diberi kok kalai dok kaito torok boda pinompar yo putai alai pangiduan tamai tuduhani akahalangan lau lima molutup kesobuiro nasida adong matiki hadua di pasu-pasu tuhata puhita marsaur di bagasan dami dok las nirohan jadi akamang boru nakanik nung adi hatahon akamong kubyak kadong atubuku di si bombuan nami dan ihutinya kana tulangmu alai didok na tua-tua marsiakut do songon na hudul mardongan to songon na mardalan. Jadi di Syakuk Binauli nahubo kami siya nakahula-hula tiari nang natuari tiada mata tayo mau pasahat kami be ulus parpuni ulus parsirangat do di naboru nami kesuai kesepakatata jala pasu-pasuan itu hatta may gabi ulus tiar perningotam may dipinumparna di naboru nami yung may gabi ulus parpudi alang ko dipinumparna ulus tiar may pasu-pasuan itu hatta. Jadi si Yakub Minauli na buhay terbaik kami akamang boru atar songonomma molo piano humurang buhay pe tapatikos itu tubuh ni naboru risma sadabi tulu anak opak boru sadaman noni di pahopu dongas sagor ni amang boru namin nahina do naboru mulu didok dituba tulu dong tu pahopu pakwaran sada mano parsagoman tu pahopu anak sada parsagoman di pahopu boru sada mano di namarhamarangi dong atubu ni hahaanggi ni amang boru namin nahina manang hahaanggi ni Opu Manuel Duli nahina tada mamuse di naboru nilai namion manang iboto ni amang boru namin nahina sada maparsagoman jala sada mamusian noni tuna tua siya kamu amang boru nabi si Manjuntak nama ni Roy manang persaud ulaw tarsongon ima akamang boru na buhay tarpasahat tami alay amang boru nabi sa luhut na tangayong kamu pulang tak lasya dorohan nami mamereng ulaw non sadadohamu songon ilong ina dua-dua sadadohamu songon dayo mual dan mardua dulu songon dayo dua di pujian ni hari pe di pujian ni naboru nabi nasa dohonok manihamu keluarga besar si Manjuntak namar hamaranggi asa balitak pagabe itu tutup daluh si keduan di pamering kami di bagasan ulaw no takas doa remunan tutulah hogabe ala tung takasya dohamu di pasu-pasu Tuhan sada jala marsi pololowan emma tutup jadi terkhususnya di akapinopar di naboruko di laiku kay botokku sa luhutna sidohonokku holanido holan sautik na makalai ulaho kamu ma nadinggan na tininggal hon ni naborwon tadi ko kamu molo tungarong nahurang baganjang kamu di rohang muna jalan na padua ho sito na honok akalai ku bawah paling utama parsangapi madulangmu badogar dohot nenggulan nadong di hutaw ay molo tuham yakalai la dia pe nama satong doha mubirena alai ima bakona na di bodahon yo punta si jolo-jolo tubuh kami matutu bang tubuh alai jong-jong tubuh do di sonak kana dua-duaku termasuk doho tulangmu hahanabi nenggolan dagabi benudun nama kokopamu di hutau molo di parsangapi hamu nasida nunga belo bina maparsangapon apala tulang pangitubui hamu disi akalaiku ulahu kamu maadat kobar tuhabata kota manangah hape ulau dang didongat tubuh diburu terlumu bidiak kahami hula-hula jadi asa dohonom makalai dong kaito ngabel gabit yang di rumah ala didok na dua ubal galut yang di soko takas taboto do di pasu-pasu Tuhan nunga gabit na borwon marpinopar maranak marburu marpahop siya anak marpahop siya buru
Ale tamyang nami meto mata debatan di pasu-pasu Tuhan mahamu saya unggabe maka pinopang na poso Matutu. asa binatikot kujur itu di topi ni tabiyan manang di dia hamu saluhu nakalekul ibotong kumangalaka suang somonina ngaka ya nakomuna dohon sudi hamu sisa dah suguton namar hamarangi saya di pasu-pasu Tuhan tamat itu di sima hamu dah botong persaulian dohon panggalabian. Rumah tuan ni bernami so. Jadi so hopatu pakatayon na budari. Iwo kami doa na hopatu so. Jadi alani pasal time itu orang tubuh nami na diutawon atau rokoma so dia pada datang na hopatu pakatayon na budari. Mak orang sekolah masih bisa lusak kita dia kapakatayon na uli. Di keluarga si Majuta. Ya, Motor siya mulai na julo sa butula burun na poruk parang lo dua tu bengkelo lo jadi mga luluy na julo tupo na parni na poruk ko ay pati para pagdini pere ko pa oras ako baju pangaw pusuli pino parni na poruk baru ni bere ko na lo dua so na mangol na rosya ko tatane lo na siya balige isodo na kita batu dalam apalon do behami pajupang dari tung nasongoni berubani dang nahurak kami mangalui akapinopar ni naburung nami dang nahurak kami markeling memang tung nasongono pepar tufana asimarwani Tuhan manatak ma tujulon nario diamu pinopar ni berenamion martabataba ma akapanggabiya parhorasa tujulon nario. Dari so pakatayon muna na budari kebetulan kami sendiri nga kotari dahok kabar kami na budari jadi siap kami tulang rorobot so mau padok muna pangiduan muna opak do ulos serbang nabuy pasahaton nami sian kami tulang rorobot muna pusunggu alanong dos rohamuna opat jadi kami pe madok tuhamu hamu mengaturhon manang natugian dok kesehatan niulosi
Tahu di sojong-jong tahu orang pagi itu tumat bandingan alai lau nasida kulan au nama tahu angikon anggo pikiran kemudian lau sekarang lau nomor 2 au dia nama kahen nama hak dulu ape berdulu do omak ini ya sepeda dan bisa ape omak ape melawi kami pun musiat dong alai angin mau Tuhan ini asal jauh hari pasan kadang di umur dalam di masa-masa Tuhan itu jauh sia anak ono boru tolu anak orang sadanai nama asaman sahodan di pergoboi Tuhan itu au di pergalwoku lagi buru au ditinggalhon aku mana pinami jadi au totong do madok manake matanya na komos tau terus ngerasa rugi daw bolo semar minggu jadi produk tu Tuhan muda ora sehari tu dolok sehari tu memamu nangar go tu doh nangar lain kalau semonon borak do borak na dua udang do biaya terus maruhamuna kilo na dua moro kita tong mana mangolu kajol do hinauli rupata alai moro do dua semonon ipuri do hinauli ni nau lau alai penelo koconi kalau lingkar doang monon makatai dengan kamu dan adong manak naso dia di tolma iro hinaulina jadi ingat kamu hadap ide toda Romahan marsabat turazi hidup tua dak sudah kudu ya sesakku ya dia dak sudah tangan marsabat hula tukso si bainul sesuai tuksa puluh jari-jari perajanami pasal puluh sana si bajujung nasma rohani raja itu Gabi yang baru. gabi amak promosi labor hama-hami manobba raja ni hulu nami do tulang alai raja nami natahatan hudari nasan nama natain gabi raja nami ati atau Asana nang baru dah. oke oke sodio Jolo. baik mana partusi terus tahu beban si titik si gopa golak-golak ko pangaraho na tumotik sa sedia ipatu pahami geleng muna
wasbir hada memat tadi batama dapat satu. Ditingkion nung araw kami hula-hula niyo pagmuna doon hula-hula niya bang muna na marhamamaragi uduro kami di so molo kami sa toba sa otit ko alay sa tabi son bagi gudang isi doon tarohong kamot to kalay namin, iboto namin o makamakku abang udakku abatuaku kaparaku suaksongoni akay botokku na adong di luar kuno ready rohana ima malau asa godang hula-hula ni pungeng gudang hula-hula ni kalahin nama kamarami berkabak kaleda akatulang mo molo habi dito ba marunong bate ala na situasi mga bagi lau hura lugo itu sa bagi terlebak berita perjulo lo katulang mo po to no pon so lagi tatak po nakuni isi dorong ako puluhan kamu ada nabalga sa rumah tua deh sa rumah tua ni naborgo di bagasan tikion di siala bokon do jojo muna nung araw itu gala torok kami mga dopi gokon do jojowi lasuwang kami do na marludu molotupe pangano muno ni bokpo hamamu sehat mangatoni molotupe bu aka arnang ro bana muno ni nabage boni gabi mananiula muna sinur ma napinahamuna songon hatan ni tua asa pirma pokti baul-baul mapacalongan pirma to di muna sa luhuna ko nami luju-luju ma nang pangomuan hemadu alay maraku bonauli mardongan do na dengar saku masongon na hudul sedongan na songon na wardalan aparakoma pasahatong
pagdalaw si pasahatot ta tupamurot ka. Jadi song manang dihamu amang buru namin. Dinatuari hita naria raja. Bolo siya tulang dang adong batas na bolo ulos herbak nalaw si pasahatot namin. Alay bolo hula-hula Bapak Martino dohon opat pa. Jadi doro aku dulu perjulu majoy pasahat kami siya tulang ade. Udang na 10 nalaw pa sa tulos herbak mahami tu ang kapungparan ni Nona Burukon kamu mama musik na guru siat tulang jadi masuk mamu saya bersina tu hula-hula namar hamaran ki Gabi. opak ma kami asa titik maj pak huruf kaya manasir rumah bolo tumpe semuanya naboy tarap patu pahami ulos herbak naboy pasatami tu hamo amat kare patama namang boy pasu-pasuna Emma dinay fasatamu eme nomor ludu manang ako nakat pinapermon asa lu kapag gabi perurasan do ulos si gajang rabu pawa berita gabi pawa berita horas raja nami di papanamunay mau lihatin dokuk kami duduk na dua-dua tikudu bulung di bulung tiku rata-rata nabi natupan hamu tulang nami kohot hula-hula nomor hamaranggi dotang yang mu dot marsute hata pasu-pasu pasaut tom matong amat taribata hebat itu tulang dinarohami nomor sobat tuamu duduk na dua-dua dan sudah pulung yang saku ya palia dan sudah ada doa sobat tulang tupe si Venus Sosadia tulang Radima tulangi asarohami rajanami anak permusik bayan naut masuk
nami na tulang muna si Ditonga dohot akka kami termasuk batuan di bangat na buru do ibabere ison Grabe. ima amang boru di parsarubau tuaon ni naburu namyon amang boru las rohanami kuberet kami habukat teng momok dohot kuberet kami tung semangat dia dohamu dilas ni rohanami amang boru hubuk kami do son boras si beritonti dohot na marludu asimat tong rohani tuhatka dihita sa saluhuk na asa pirma poki bahul-bahul mapasalongan pirma to dimuna hamuna amang buru nami luju-luju dan di pangoboan dohot na marludu asa marludu mapakabean marludu mapahurasan siya tu jangan nyari jadi sauna arme pasakai mah tuhamuna sinababan bilas ni rohan nami song kay ngani namang buru hubok kami do pobar tupang ido muna songon sita nama katanya sina boda ada parere jauh ni amang buru gudang na oba tidak rohak ko mang buru kamu amang aturhon Grabe. nah alai hatani uloso namang buru asa gajang mabarita gabe gajang mabarita horas di hamuna amang buru nami sidok bo Ako nung lang po dito. Grabe. Imali haro namin ko nangyari nalulangin rado. Ang sumatama rado kung sa parang sol. Yaro namin din man ang buwan. Yan na marluti. Do pagkakasod. Asa marluti matutulog ang kaliyan. Matulog parawalasan. Pasipasok ang dapat ipasay. Jadi kosong kaya ng doktor. Alam ko lang ako si Pagkawarak ko sa kita deh. Para mau peserta. Mudah-mudahan kalau para menteri perdagangan yor, kuberi kalau kita nak jadi orang Grabe. asa patulang na doon kutuhan untuk pendapat kedua, mulu halak na magdala tagerin sa jolo, bah, udi na itu anak. Hinahita ro mulu bawa ka udi na yan. Itu ang narata. Jadi suatu orang yang doon ang jauhan ko na dari. Mulu merekam itu di bulan bulan ang doon. Tidak kamu masih mengingat dong lapang jauh masih sekolah jauh di jauh dia nah tu lah yang mana puna tadi waktu maka kasus kasus yang menang sama deh jadi ada pada kamu tak jadi ya kalau di kanan tertentu nilai ulas tidak terhapu rumah tertentu kan di mana mengulosi berembuna do mengulosi berembuna aku tadi tuan mengulosi deh Grabe. jadi soalnya ini mah boy tempat kata di peserta kami na laho mangulo si buru nami asa baik kamang madi siamang dia mana ho patus si baik kami kami ngamang boru asa dajang mau murmuna asa berita gabe berita horas ma bigil nami sanot tu bigil nari dia hamuna amang boru nami sudah buat habis sonalung sampai ma tu hamuna amang boru nami Bilang namin, Radi Marajai, amak permusik, baik ma, asalahan manong pabunatulang do po na dari badang ang mamasarang nilagay.
bigyan na ito ang mga linumon. Taon na sinata di kita kay para tabang. Bentang ako sa titiyo, los patuto ko. Mulutong stone, tiga kami amang burung Haji ya, unang manarita, to di mo na. Arang dobo kami burasikir, emena marlutu. Lutu bato pangabian, itu mau parhubung asal. Tupa konya mata di bata, di hangun penuh par. Ni keluar jauh nak amang buruk koa. Dohonon na ema amang buruk. Tinitik mati dopain na golang-golang doin na pangait na. Tu dia pinopar ni keluarga ni amang buruk koa. Seluju-luju rumah pasarian di Hamuna. Soni ma hata boros emena martunubog kami. Jadi amang buru. Sados nero hadoon amang buru. Hamu memangaturehon tu dia habe kana obak do doso. Gajang rabui, gajang neumur di Hamuna, pinapar ni nabaru nyawa. Walaupun semua ini nabi terbaik kami, senami tulang muna, mudah tema di Tuhan. Mertang yang maha mutu ibadah, panjang kamu diri muna, air depan di batik palimau ni, hidup ikon pasang apamu. Naturasnya semoni mahada sakami emma tutu Na rohami buto hati ulindag ulay rohami lakar soba radima rajai ama permusi kasalaw kami maragba matamun ban edde huriya itong ban ade sino go dan substitui asetio panggabian bio pangurasa. Nakamafanan Martino do kuda-kuda. Bayan mana otak?
karena tongdos ada kami simar mata dohor mani huruf tung sada benak kami madapuk anakmu disimai soalnya mah diamu amu baru nami marga semajutak disoroh kami gula-gulamu asa dohoron song na idok na dua palit teng mapa gabi nanti na tahu ari mudo gabi ala totong do dengkak kamu mas parolon itu songok kata ni eme na merludu na dibon nami angket matutu tujulan nyarion merludu ma dihamu gabi merludu hajal mau merludu manang hatoropo dihamu asa dohoron mas song na idok ni tua asa sididik masih gopa udong les di rumah odi man susah dia nabi nuan nabi saya tuhat kamar makoi pali patuna emma tutu jadi songon dalam nami martabiang kuamat tadi bata emas songon sebab benar nami songon ulos di dos niruhatta nga di boto kamu nabi jadi pamarsiaturan manok kamu dinalaman jaloi Iba di siaran tersing di bersama itu namion. Jadi suksoni dan konok kunang kamu berekku dok kebe berekku perlu mati berekku sinergis. Anak orang mana tuh buang bere. Jadi ya oma ngalabe mata betul partai. Jadi kapas dorakku ikut orang apa pengalulun sudah akan hidup di motor. Jadi asa bersih motor mahu. Terus roh amuna ate re dadak jadi bison aku kami emeng ini berstiker jadi kasabilan nabi apa begitu matang tuatai asa sona lupa sama kono firma koki baru bersamakan firma tadimu tujuh mana kapanguan balik terpagabe tujuh setaduan harimu magabe enung ngamu marsekololuan jadi sok ini nang turekku dari foto kupukesia lain terkasih kita nang foto jadi bertida nungabe baju jolonak ka hahamu doang ka anggimu kata foto tuatai alai nafas doroha sebenarnya do bisa begitu hatai asal seperti mana tuh hatai jadi di sialani lai memang dasar dia kubereng saya sering deh baru kamu 2 tahun mar itu lawa masing-masing angka pinopar munaon jadi nak sebagai don lain pelai saya lebih juga jangan mau murmuna asal terhadap kama tuh dinopu atau mati tima tuh harpo bikin sorma itu mau satu nomor ini pahopu satu nomor ini satu nomor nono jadi sok-sokon itu kamu akapun paran nih kota namion belgama tiang rumah belgama tiang sopo nunga kami besorma tuh kota namion saya itu kami nama makan poso jadi dison adon dua kami ulus sehingga jepraku ulus na bolak kurang na opak tepa
na buat Dio. Ina itu panduatan. Pamaga si dia Dio las berumur ngatu asatan. Oras. Roro kami sian pengumuman okuli sarasot perbongan. Ya torok kami pengumuman okuli sarasot perbongan alai anani gudang ni ulaw. Terlalu biarong natal lumay di resort perbongan. Sidohonon nami tu keluarga natin rekon ni dongan nami situa ima inang buru Sirekar. Perpisahan tu na dua-duang tu inangon. Manang nabu hape nong sormatupe inatong anggo holong ni rohainian ikoboy manian terus rak doh tita alai dantar dokte tuhat taido namanut tuho saluhut gulmit ni ngolumda. Jadi tapagido matuhatay sayang giat ni mga dilehod di hamuna pangapulion dilehod di hamuna keluarga tidak kon ninaton aka haipason aka narong itano parsarani do ani tuhat hamuna. Jadi somong sian hami okuli adong do amanginang kesepakatan nami mulu adong marujunggulu songonon adong do kesepakati hami songon si buanon nami songon nama ngurupi hamu dak ditolak di buku nami. Jadi sian okuli kupatorak kami sotik monositua na aktif sia pulau palak ma sarasok perbongan kali 70.000 mei per orang alai mulu keluarga saplono palak ma sia persok perbongan kali 20.000 ma. Jadi sia pulau palaki kali 70.000 godangna 2.820.000 sian saplono palaki kali 20.000 320.000 godangna si pasahaton nami tumuan okuli sarasok perbongan godangna 7.200.000 ma amanginang. Jadi somonima hata sian hami tumuan okuli sarasok perbongan songon hata nina itu madongon nami si titik masih gopang gulang orang paraukna tung songon nipe natar patupa okuli sarasok perbongan saya gudang ma
Karlumoy bime isude peparan ni ibu tonanyo
Molo tapi kiri niyan memang dangadok kalak na sumarsak, dangadok kalak na tangis, molo ya Tuhan tama sada ina manang nasada orang tua sejulur ni tonga-tonga ni rumah tangga. Alay hita na maragama Kristen dang poin dulu tumarsak na ibihita. Ang masalah kamatian do dangadong nabuhi mangalaon, dangadong nabuhi manaluhonon, tumbuhabe morana dang buhi alani hamoraon tongdoy kumate, tumbuhabe baga na ngata bege aka artis-artis ibu kota tongdonay kumate, tumbuhabe guguna nang pekewali mana jago pare manin mana tongdoy namate. Hita behaduan ikot tongdo jalo otas somon iboto namion alay dang taboto waktuna manang nataboto arina do jam anggo hamatianon to sadoro na huboto na arong naboy manaluhok kamatianon ima son na tarsura imbedetan na piyahi tayo dihon nung ataru hamatian dibayad Tuhan Yesus o ito Tuhan na Yesus do huboto naboy na manaluhok kamatianon at tong malobuti hamis yan hula-hula na poso sila sa bunga mandok tuhamus huli akka hela nami bere nami asa molot ko tuwat ta Jesus do tutunaboy manaluhono tutuwat ta Jesus mahita mga alu-alu siya di majala hamu abulabul ala na molo siyan abulabul sumolo siya tuwat ta Jesus abulabul na sumurong doy ng permanet doy molo abulabul na siya kami doon ang muzolma lumulak kami ng non amagoy malubay jadi ang hami madok siya sila sa guman posrohan nami ikon na siyap dohamu ikon na tabah dohamu majalo aha na masa dito nga ni keluarga tasudi ima ang gohata nami di Panginoon nami tuhamu di Panginoon nami tuhamu akka pere nami do kahela nami di paninggal kon ni iboto nanyon dos roham unang ibigi hami kabar munia ni son nahurang denggan maindahan yan no dos rohamu marsiamina minak kamu son lapak ligaol bodi mahata siap kami hula-hula selesai hubungan ipasata di tuburunan